بثنيات الوداع dengan majalah pilihan payung kanggo prosesi papat jalan tangan pamangke kanggo prosesi pengaluran panglemalati mada'a lillahi da' ayyuhal madaru alaina min saniyatil wada' karena lejeng sintika salina rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin pabuket keluarga Jembar Bapak Dede kali Ibu di pilihan Gunung Tanjung Kota Tasikmalaya mengepasan majalah pilihan payung ke prosesi papat jalan pengantin pabuket ke prosesi pengalungan Manglemalati ayyuhal mab'usu fina. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak ngahidkeun diri yang sangkeun raga kana Allah anu Maha Kawasa. Anaking Bumi Ramdhani menuju sumping kaset dina patempatan. Katawis pengen hidup panjang gaya palati sejak pandang ke asing tengah hemat tidak jantan sepuh hidup. Beral anaki gerak bakti ku hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mab'usu fina Bitabil amril Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bangga ka sadayana rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin pamaget tiasa calik dina tempat anu parantos disayogikeun di palihan payung Mangga Bapak palihan payun di ceket. Semangat kuring aturan wilujeng sumbi ke sadayana rombongan di pihak keluarga Jembar calon pengantin pamaget mangga tiasa calik dina tempat anu parantos disayogikeun bangga di keluarga Jembar calon pengantin pamaget di palihan